Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Gaurav Gogoi Aphan Ning Kangsamse pura KSA DSU Rnsa la pen Cookie Student Organization pen pherangka mai kangnipon. Non Kevang ji surihini rank koira thoganingkan MLA election of Aphan political party asong do anseta me dode sang sepen sai ke claim tirlapan pinlo. Lason thought si Assam Pradesh Congress Committee thihek pen Apcc Ameiphu mate MP Gaurav Gogoi Karbi Anglong Kevang pen political party asong do Aphan atomon kejap pregdakan pinlo. Bonta pinang analam the MP Gaurav Gogoi kaning jete kang kechok chedo ko kajok. KSA DSU Rnsa la pen Cookie Student Organization Atum pen play card out cry pen Apcc Ameiphu Gaurav Gogoi ke isi Pakistan agent pu pen pherangke amai pen Ning Kangsamse chipaklang pon. Lason si Apcc Ameiphu mate MP Gaurav Gogoi ke dam tang jakhonga chikluni 5 li la pen porni ninia pharma Aphan Karbi Anglong na humrilo. Halabang soarni MP Gaurav Gogoi lam kaning je chok chepura jakhonga chikloni 5 troxy Urmiarni District Press Club of Karbi Anglong Thihek Pen DPCKA Asai Hemalong Karbi Student Association Thihek Pen KSA Dimasa Student Union Thihek Pen DSU Rengma Naga Student Association Thihek Pen RNSA la pen Cookie Student Organization Atum chelang pet pen pherangke amai pen Ning Kangsamse alam the chipaklang pon Anparta Congress Sarkar ningkan krep hochari et pen pilo Karbi Anglong arat Aphan Keklempi ke Karbi Cookie Dimasa Rengma Khei Songbong Ronmai Nangkang Thuran wet Congress Sarkar atum Karbi Anglong arat Aphan Keklempi theke lapen Karbi Anglong arat mate inglonga khe atumta Congress Sarkar Aphan ke chini pamelo lasikewang jilangarni Karbi Anglong alongke Congress Sarkar hayun e lapen jongsi Kevang jilangarni lapuson kalili kalanglang alam kethan tekang tab Aphan chot pulote Apcc Ameiphu mate MP Gaurav Gogoi Aphan Karbi Anglong pen adimaklong jak thek thei puta KSA DSU Rnsa la pen Cookie Student Organization atum thihek pen lamthe chepaklang pon Diphu pen angkelo abirta real son hanse report Karbi Anglong News Channel तो नंग को कलम थे कादोवे तमिल चीनी Karbi Anglong arat तमिल चीनी आथे 4 तारीख 5 तारीख dak Assam Pradesh Congress Committee laso President Gaurav Gogoi Kevang pen bangeda Karbi Anglong arat tum kisiman atum munthi dai dak opposition li dali bang bosi pene trek dek ason than dikangji mene upen mathada sidame pini nilitum dak Karbi student ben chenglok Cookie student ben chenglok Rengmai student ben chenglok mate Karbi Anglong arat atum ki theklong bangga alang like daka RTI activist asonsi nilitum theglo athelang li inut Congress Assam Pradesh President Gaurav Gogoi alang li inut leader kukachi krong ben bangge dak bangge komane I hem long photo chothai dam ben live dam si la so hem ke lan akrol ki ma posi dak corruption kuri lo la pendak ke la pulo alang li ki ningje bangge la bangge nilitum Karbi Anglong arat Aphan tribal arat phanalang li nang kilang rob la son thot I hem la bangke singdon rong hanga hem chola la som thot a hem ke komane nili takim ta haing tu nili takiming tu komane atum takiming tu tang dalang li jolhat pen kewa ghati pen kewang alang li la an so se hem sitame alang li towa theklong ko people lo jola hem long li life dam de det ke people lo jola a hem alang li life dam de la pen rat phan paklang he even non roton ingti dak non bangke newly mane dak Congress President local Bangalore alang li hem bangke alang li ke building alang li ke kwan akrol ne hem sikikin ko people roton ingti a hem alang life dam benjo dak Congress Committee a President a hem lo la ke ko people paklang a he dat akado wese da chini la si nilitum ke ki bang jilangan ni ke Congress a President Gaurav Gogoi Aphan bangke nilitum ai condemn lo la pen bang chit lo pulote nilitum ke suluk sudak le do sitame la ke dak Congress atum adai to chene busin nilitum Karbi Student Association ben bangga nilitum pinrem long la pen barning pilo lason I mentality chot bangke Karbi Anglong nang visit nang ne busin nilitum mathada lason Congress Sarkar lo Karbi Anglong bangke suluk soda nili mithang mata ramjo nili bebena Cookie pen aron hud dimasa pen aron nagareng mape are lason thot pini yani
nilitum peacefully non atok ano sidame nilitum kaching hona nilitum Dr. Tuliram Ronghang nilitum ban de mane kaching tholawar sai claim ba mahut congress ako puthot wang thupendak ilitum bang kapacing thola sai abang ka laso ka kapaklem long le si alang litum ka boli posi nilitum pini pen bang ke alang litum man condemn lo la pen Kevang jilang ani Gaurav Gogoi Aphan bang nilitum dim chak thai the la pen da congress atum sidame nang litum chithan ti pare tu pusi nilitum mathadam no nama sidame nang litum vichi damo rotoning ti hem kwan akro lo nang litum mathadam da son thak thak hem ke congress ali da duman balibothalong jogot singing ti Chuki damtang ex president lo bida sing rongpi laya hem nang litum biji dam da kwana kro lo alang litum tang de laya hem bangke Gaurav Gogoi abangke alang li mane laya hem bangke kachi deep joy pemane contractor choklem bom ata vi pimben contractor choklem long first class contractor la hem singdon rong hanga hem choloma ki thek long ne kasi nilitum bangke pini pen bangke alang li phan condemn lo Kevang jilang ani bang wangji pode alang li matha paka pen bangoi la pen nilitum bang kal bi student association ben la son thod mentality bang pode suluk sudak sitame alang litum adai chenem pusi nilitum bangke pini pen bangke pin rem media fan kero pilo asan awarsan nang kepot ini ne kenije jige ani si tari pli lasa aceklo ingraji 4 July 2025 alang li Karbang long wang lo message lo setame non kelang dam ke non itum rengma ta ho karbi ta ho kuki ta ho dimasa ta ho itum inglong akhai di inglong akhai tum ke lason ke plang na pen kaching tour our side ke claim no mante itum nelige nut rengma lo hai non singdong ronghang la ke karbi lo hai कि तुम इंग्लों का खाए तुम कि पांग ठोर के नीली निंगे रोंग लो कि अलांग ले गौरव गोगोई के दाग के वांग के नॉन ako तुम ट्राइबल आंगबो माने लासन कंफ्यूजन cepa manghu ako abidi nang parilo dadak cepa manghu po ke तुम jeneba nong nangitum ta karbi angbong seta me hijak seta me damra hala non sindong rohang phansi birudhe bo ke jo non ke buji je tum ke di ke buji je tum ke hai alang li nut taxer lapen first class contractor lo ke alang li crore party lo ke alang li nihang ling da claim on lo ke no na hom long lang dam lo pada Guwahati ta ho Jorhat ta ho lasona hem ke banga hisap ta ende dopik an dak itum inglong khai tum ta lason jonsi singdong rong hana son jonsi un la ta pachun in ma kim non si kim bom lang ke mane pachun chelang ke la ta tang telang ke la tang ji ma tang telang la ta alhamdulillah sitame la ta amik ke thelang la ekdam amik ke thelu la si la hai ke itum inglong akhai tum ke la hai ke mathang ane lagile itum ke ako akiro pinang ji jo lason kopi abudi ben si lason pak cepang thur unma la itum idea bang si enang ji ako itum ning rong nang ji lason thok si itum nang ulang la si ne dikhe koe ne lason itum inglong akhai doan fan polo je pachini lo je lage just allegation lage inut politician polotang te inut akhi long le police mane amek pelang le lo lage dasi la Gaurav Gogoi dak Kevang ke lake ne dum rengma hoi pen tame nam pinelo against lo pingram lo lake totally against la pen non Kevang jilang ke John si lason abidi ke lang no wang lo polotang te dak athai wilu itu mating dia athai alang le mathanang kok ko dasi ne lan pen sintong ko Kaziranga picnic spot along bong si saka papuk pede Aphan PVDC Atum pen signboard tarpon si kachuningri pedopon lason si ke damtang jakhong chikloni phai hiniar ni sitame Kaziranga picnic spot along kapang thira sai mate cleanliness drive asai klempon lo patumile thot sitame PVDC mate Phumening village development committee atum ronga leader satum penching waisi Kaziranga picnic spot alang royalong bong si sa hi hui ka papuk pede Aphan signboard tarpon lo labang so alang royalong ning kreng la pen barla botora hot sitame lang ka chinglo atum wangwer la si jasemet ka chuning ria bangke rakki kirim mate hor kijun atum sitame hor jun pen abong ka papuk tekang ke de Aphan si PVDC committee atum pen chuning ri pedopon
Birta kapangrum pe nang kilo Edwardson Pro Report Karbi Anglong News Channel. Gogoi phanda choro lo damtang tarik hini pen kumening ti village development pen ladak rong atwar pen chenglok ha pikini sport on maso sai maso kumini seng pen alam tum sai ta medeng pon phit lo tasi pini thop ta maso sai non man ke towar che kok lo pen towar ari ria lo la ka do ve ke tari la hai ban me sik dang dang lo alam ke chipaduk pen la si churu dun parpik lo la pen ge bang yanta cherap chitu du nei la pen ni tum alang dum kamatha ke klem pon la ke mi pi kalam lo a themele tum chi thek long ga dam tang pignit jasemet la pignit sion hot ado ge langan la ili tum chi hiji mi me so la pen ni tum tarik frok april ok churi lo bulote ongdung tum ge langroi long sisa ge sa ake ngachiru la hai che thek long la pi pot ma bulote la pigunit kante la ningrenga sion hot ongdung atu asiri gelang no pen hala langroi long si horjun po la pen la bong panghang po jo la son si langroi bang tang no da piti la si alang du ke matha parsikian la sa kumiti seng no la si kulwang thu la pen hirjumi ta paji do no la pen ke bang yang tame alang du ma sa sai ke yiri re klempon bombo bu alang dum ta la ka do we lang plar chi pi lo la pen klempon lo la si non li tum hin me chuni rin si la lo jasemet ke li tum lokera pe mang sing thir ba tang ne bahara muni phan pu pia prang li tum me thang hem ye thang chi pang thir ne ye posi jasemet pohora halwa ga do pal biari so atu jasemet le hilang roi long na tum lang ching dam bistame la biar ke jun benang tum jun dam na me ningarong chi pi ta me enjoy ta me dagni tuna pu den ji thang la we se ta me nang tum ka enjoy na ta ningarong chi pi ben la long puyo long kohora roi long picnic spot long la jasemet ye sisa panghang la dangke nang ni tum klem phedat nang po la penjong si ke klem nang thek dun nok pulote jitu arona teng bengke nang ni tum hanke ni tum adai ta me non man ke nang thek dun long te nang endet po he mai li tum loker ili tum la dak ni thangan de li tum la ka do we la ha kam tan thira ke me klem ati ke li tum bhara phan no mai tum pudam we plena tumba hisame ili tumyong se la hai klem kle la pele tu mana dun pulote plena soro sama me dana cheplang ha hede ji tasi jasemet kil tu me heman pum chepa mi nai lang basi li tum jasemet la loker ili tum kardi yote tu la ka do hisame chirok ka po me sanga sai bisi chima tha ponam po ade mai li tum la dake tirthe dangna chin per dim international place lo setame sigi dam de chetherak me la hai sai li tum derpik lo aprang siklem dar ni polo setame der klui be setame non ki thur mi risoi jang tu jaseme dak khumen ti risoi jang ma ka matha ke ni pen mang sa kan ke dang man por churu par pi go jasi kurwang thuta paiji do no ke bang ji an adogo histame cherap chitu du na la lang tu no ho ar pi du na pardon কাজিৰঙা ইংলেপথাৰ আৰু ইংলেপথাৰ নিবাসীসকলৰ অনুৰোধ যাতে কাজিৰঙালৈ আপোনালোকে যদি পিকনিক খাবলৈ আহে পিকনিক খাই ফূৰ্তি কৰক কিন্তু তাৰ পিছত যাতে বটলবিলাক নদীলৈ নদলিয়ায় এয়া আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকিল কাৰণ বহুত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই সময়ত পানীত যদি আপোনালোকে যদি বটল ভাঙি পেলায় তাৰ পিছত বহুত মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সেইবাবে আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকিল যে বটলসমূহ প্লাষ্টিকসমূহ যাতে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে ডাষ্টবিন দিয়া হৈছে ডাষ্টবিনত যাতে আপোনালোকৰ বটলসমূহ পেলায় নহ'লে নদীৰ বক্ষটো কমি আহিছে নদীসমূহ লেতেৰা হৈছে আবাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ Umkhirmi Youth and Student Union Ning ko ra phoke chok katalon pon nithom ke chok Lakha Sirkep Amreng constituency arlo Umkhirmi arong along Umkhirmi Youth and Student Union atum Surihini raisia ningkan amhang pe thek det pen peneng an ningkan ko ra phoke chok patumi an nithom ke chokar ni Ameiphu sami aklim jering tipi Kongchun bang Eljon timung atum charipon amaya long Lakha Sirkep Amreng constituency em Sangpi Rina Terangpi Kennedy Inghi Mozadar Jirikindeng Socheng Block Chairman Prophet Jirikindeng Town Committee Ward Commissioner Sangpi Kaet
teron piatum chitong dun patumi jakhong po chiklonify throkarni ke chengsia jai mek khirmi youth and student union na lama Lovelin Hanse UYSU founder alang ni rideng pensi lama pangjarpon lapena duntu elder morning star terang arideng pen wuthung echor pangjar si puthot silver jubilee cake sitami ingthan pon lapen halapu em sangpi rina terang pi sitami student atum kosonsi aprang kengkam ka chejor nangji pu alam the than tekang lapen khirmia rong along committee hall sitami nangkim pipo pota lamchak chipi tekang mokoilum pen nangkelo aberta kohelet milik report Karbi Anglong News Channel media lapen Karbi Anglong live harat kilang itu anak kami di UYSU Youth and Student Union ini kadang pejula kadang kasi pini lagi ini tumdak nipop si anlo nitum nipo tarik kopen nitum pangcing lo labang so silver jubilee nilitum tarik kopen pangcing lo pini nipop si anlo labang so program di jubilee ke 9 amilitum jitkondi labang so program lo nitum ada kero parchu hajai mekdo kondi metric के पास BA के पास ला पेंटू akapre diploma pen ke pas la son thak sidak tijui kapathu dun kan cepate ni tum do konji tasi ka do ka ve tum stame Karbi Anglong arat ke do tum stame kelangji ning hang klodang te labang so silver jubilee katalona maya long ni tum stame lang tukang kadang la pen pini na litum labang so me ki bi ponalo na litum da khirmi ariso jang kadu ga ve apai bangpan bagdu patang ni Ingges nili tum kang capon nating kulotang te 442 la pentu do tulang kita menditum la an ing capon thego edet lo la bang soang bong pen pining HS pen HSL si pen chenglo ha MA ang dengan kacharli donatum ke pasatun tum bang pandu HSL si long bang pandu pining tum 2025 alang ke pasatun 200 lapen HS alang ke HS and HS solution di bot MA pas master degree ke inut nilimat no Assam University di campus ni sini di patang lo geography department long kan graduate ke bang thong tela bang so program long pini ian tanang ke tongdon la so program ian na ke tanang kan kopine nang le tamban nang kera don dia son nang si chak tang don coro pik lo alang li than alang li Halloween pen bang pen alang li li tumalong pini la bang so katalona mai long nang kachitong dun pen li tumaphan ning ke pithe alam li tumhan than jai pon lo li tumarat akimanga son sa mi li tum chathan pon long lo la bang so kachithan long sa mi alang li tumhan nang pi nang pajir pon nang rapon po ko sa alang li tumhan ning pathe lo Suru parpit la pen tu li tuma CMEM la pen tu li tum kapre katum sa mi pini li tum la bang so a program patalon pon long la alang li tum nang kachirap dun financially long li tum sum pik la bang so program li tum katalon athe mani li tum le thang youth atum long li tum thang nat aja pom tawi pon alang li tum han kachirap dun kan li tum la bang so a katalon pon tu long la alang li tum han suru parpit lo so dak tak li tum phan la committee hol bang ni tum han chak pon lo la bang so committee hol bang ke non ke bang pije bang lang ni tum phan ti pon po pajir pon po pate nang kim pipo po lang ni tum han chak pon All Assam Karbi Youth Association na hinpen pherangka mai kang nipon jakhong chiklunify throkarni Nogao District ke Parlupon Kampur Borgao Karbi Rongalong Porphai hini pen All Assam Karbi Youth Association mate thi hek pen AAKYA song hin pen kachingwai kachingsai la pen kachithan kachiparya mai kedengpon labang so mai AAKYA Central Committee Ameiphu komal ronghang pen chiphempu pon si mai charipon ongdung Karbi khei ke do Karbi Anglong chot kalisi Assam angkang kapre ka district along tami do sonsi Nogao District along ke do Karbi atumta pinangan akisung sitami do athe majority ke akapre ka khe tumsi ke do ke ong lasi Nogao District along ke do Karbi atumta eklaivet ning sivet do thipen koson pensi kaching thura war sai la pen government hin penta benefit ka chepalong dunjima puei huya phuthak arsik jit pen chingwai pe do pon
lapen AAKY song ansu se ke pangtang ponpen mo future along benefit ke long dun jia phan ronga sorpen chenglok ke thegi ding atum anta cherap che to dun pu pusi engni sar pen lam the che parai ponlo lapen aluhi sar poman peng ka che tong dun Karbi Development Council Chairman Ranjit Ronghang lapen kacho phapon aluhi president lapen secretary Guwahati KCS Dharmendra Kilen pen Raju Ronghang lapen Nogao KCS Ameiphu Murigao KCS Ameiphu lapen AAKY Central Committee atum chetong dun Birta kapang room dun Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel আজি আমি নগাঁও জিলাৰ সানসুকি বৰগাঁৱত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আজি ইয়াত এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ল আমাৰ কাৰ্বি যুৱ সন্থাৰ এইখন সভাত আহি আমি যথেষ্ট ৰাইজক লগ পালোঁ তেখেতসকলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলকো লগ পালোঁ যথেষ্ট ভাল লাগিল আজি এই সভাখনত যিখিনি কথা আলোচনা হ'ল যে এইখিনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি আমাৰ কাৰ্বি সমাজৰ আৰ্থ সামাজিক দিশত ভৱিষ্যতক লৈ যিখন আলোচনা হ'ল এই আলোচনাখন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তত্ত্বগধুৰ আলোচনা হৈছে গতিকে ভৱিষ্যতে মই সকলোকে মানে ক'ব বিচাৰোঁ যে যিধৰণে আলোচনা হৈছে এনেকুৱা সভা যাতে জিলাই হয় আৰু তেখেতসকলক যাতে সজাগতা নিচিনা কি কৰিলে আমাৰ কাৰ্বি জাতিটো আগবাঢ়ি যাব এইখিনি কথা আলোচনা যাতে তেখেতসকলে নেতৃবৰ্গই যাতে আৰু হৃদয়ংগম কৰি জিলাই লৈ যায় এইখিনিয়ে মোৰ ফালৰ পৰা বাৰ্তা থাকিব ধন্যবাদ আজি নগাঁও জিলাৰ বৰগাঁও চাংচুকীত উপস্থিত আৰটিআই সভাত যি আমি ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিলোঁ আৰু আমাৰ ভৱিষ্যতে কাৰ্বি যুৱ শক্তিটোক আগুৱাই দিবৰ কাৰণে আমাৰ এই গাঁৱৰে জ্যেষ্ঠ আৰু যুৱ বন্ধুসকলক লগ কৰি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীত আমি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এই জিলাই আজি নগাঁও জিলাই নহয় মৰিগাঁও জিলা লখিমপুৰ জিলা সকলো জিলাতে যাতে আমি আইটিআইৰ যোগেদি এটা শক্তিশালী ৰূপত যাতে আমি অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি ৰাইজক আমি আজি এই মঞ্চৰ পৰা আমি সকলো কাৰ্বি যুৱ বন্ধুসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আগুৱাই আহিবৰ কাৰণে Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me